ugatangira neza nkuko utangiye ukanarangira neza nkuko urangiye. Urumva njyewe mu busanzwe njyewe ntabwo nkunda ibintu byo kurwana pe, ntabwo nkunda ibintu byo kurwana, kandi n'ibintu urimo ndakora hano ntabwo ari ukurwana. Ikindi nta n'umuntu n'umwe dufitanye ikibazo. Urumva ibintu biri kubera hano ni ibintu by'abasani. Urumva kandi nanone ntagira umuntu bitekinga serious. Urumva ikintu cya mbere urumva umuvandimwe yabuze account yari ifite hafi nko mu 150 ingahe. Uriya muvandimwe uburyo yaje narabibonaga, kandi n'ibintu akora ndabikunda, sinakubeshya ibintu akora ndabikunda kandi n'ibintu namubwiye yaje hano ndabikunda, nta n'ikintu na kimwe mpfa nuramuniga. Urumva so rero nk'umuntu nkanjye uzi ukuntu mwana kubura create content bigora, gukora kuva ku mufuro wa mbere kugera ku wanyuma bigora. I had to do something which is positive. Ariko the nigga after phone yanjye he didn't even ask me what's going on. Urumva uriya akora ibintu byiza, Icemob akora ibintu byiza no kuri kw'Imana. Icemob akora ibintu byiza, mwicara mubizi kuri amupeti akora ibintu byiza, kandi uriya mupeti ni umuhanga. Urumva ikindi nta n'ikibazo mfitanye nawe. Ibintu byari bimeze gute rero? Urumva uriya mupeti nta nkurikije nje natangiye no kumureba adafite, atari yagira abafuro benshi cyane, ataragira abafuro benshi cyane. Account ya mbere iragenda, ya kabiri iragenda, ya gatatu iragenda. Urumva kugaruka uvuga ngo account yabuze, nk'umuntu nyine wamukurikiraga nyine uburyo account zibura, numvaga we kugaruka avuga ko account yabuze, still bari buvuge uyu muniga turambiye n'ibiki. Nicarana na Maboy kubera ko Legende yaje hano, nicarana na Maboy buri nguni kubera ko no muti uriya muniga yaje hano, Icemob yaje hano, turimo turakora ndabyemeye yayowe Boga, turavuga ati uyu muniga reka dukora ikintu gishobora gutuma aramutse anagarutse afashe umwanzuro wo kugaruka cyangwa kinamugarura, kuko nari ndi gukurura amakuru numva avuga ko yabivuyeho no kuri kw'Imana. Kandi kubona umuntu nka Icemob yavuye kuri Instagram ari umuntu wari uri kubikora neza ntabwo byari bunshimishe. Urumva kubona umuntu nka Icemob arimo arabura kuri Instagram, yari yafashe umwanzuro wo kubivaho burundu kubera kwirirwa atangira. Urumva ndavuga ni kubona umupeti nk'uyu nguyu ufite tara nk'ingi abivuyemo nababara. Urumva rero wowe ikintu ukora bori muzana kandi n'umuntu numvaga ko twatera urwenya, ahubwo sinzi impamvu ibintu navuze yabifashe nabi. Ariko nanone nawe akaba umuhanga cyane, nawe ntago yabije mazangagira gute, nawe yaje abaga. Urumva azabaga avuga ati bobo niga ndanabanere byatari n'ibiki byose just kugira ngo Legende azafite ikintu avuga, kuko kuza avuga ngo noneho ngo nanone mwongere mu mfronge ngo nabuze account, twe twumvaga ibyo bintu atari byo ku muntu w'umujene kandi ubikoze inshuro nyinshi cyane. Avuga ati none reka tuza n'ubudasa. Legende yinjira mu gakino kandi agakina nakazamo neza, anagakina neza. Urumva so nje rero rampeti simwanga, icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri nta bintu byatari no kuri kw'Imana, nta bintu byatari kabisa. Urampeti ararenze, munamufollowing. Urampeti ntago namurwanya. Urumva uramuji ntago namurwanya, ni umuhanga, sinshobora kurwanya umuhanga. Urumva ahubwo nari ndimo ndare mu buryo bwo kugira ngo byibuze haze topic tuma ibintu bikorwa. Urumva kandi abizi neza yuko kuva yabitangira ejo akora bulletinga na Legende Dumba, akora bulletinga na Legende Kaboss. Urabona yuko ibyo bintu bitumye Jamiza yihuta akagaininga round byibuze aba followers ibihumbi hafi 3. Urumva ibyo bintu nibibaho ubundi kugaininga aba followers ibihumbi 3 byibuze mu gihe cy'iminsi 3. Urumva ni ibintu biba bisaba akabaraga, kandi ibi bintu birakoze. Urumva rero kubyuka nk'umuniga nk'abango mu mfaranga n'iki wapi, twakoresha n'ubundi buryo umuniga ibintu byakabishyira ku murongo, nkatera imbere nawe agatera imbere. Urumva sinzi impamvu nabarabaniga ahubwo amakampani abatari no kubaha akazi. Urumva sinzi impamvu barabaniga amakampani abatari kubaha akazi. So rero ngewe idea
kwari kugira ngo ibi bintu bikorwe biteze saga, kandi numvaga yuko ngewe nubwo haba hari abafollowers byibuze 3 bonyine bavuye iwanjye kwa ko muniga namuvuze n'ibiki byose bakamufollowinga, it's a win kuri ngewe, it's a win kuri ngewe. Mwumve yuko ngewe nta kibazo na kimwe mfitanye n'uriya mwana. Ikindi muri hip hop culture kwirirwa duterana amagambo byo mu gitondo ngwa umuntu agomba gukora ibintu bisanzwe, umuniga umudisinge muri rap ndanamubwati warwana we, niba uzi kugiye kunganiriza mw'ibintu twiga tuganira, ubu ni ubugoryi. Umuniga ndamu challenginga challenge ala yasubtinga tuca mu mirongo turabaga cyane, urumva? So rero ikintu gihari ni kimwe, nta kintu na kimwe napfa nura muniga. Nkundi ibintu akora, I know nkundi ibintu akora, nta nubwo nshaka kurwana nawe, ntibishoboka. Ahari wose shout out, kandi umuntu amufollowinge anytime yakenera ibintu kandi mbishoboye nabikora. Why not? Why not? Mobi ni mubaya kintu kimwe cyamuhagarika. So rero ikintu cyari ni kimwe, mwicare ibyo bintu mubizi neza yuko nta kibazo na kimwe mfitanye n'uyu murejande, kandi ngewe akazi numvaga ngomba gukora kugira ngo ubuzima bugende neza nagakoze. Nagakoze, ntagire umuntu n'umwe rero ugira ubwoba. Ice Mob ni umuhanga, Ice Mob nta kibazo. Ikindi nibagiye kubabwira, ntago ari umutinganye pe, niba ari umuntu wa mbere ukunda umusuwagege, uri ari umuntu wa mbere ukunda umusuwagege na Ice Mob. Amakuru macyamfite pe, Ice Mob ntago ari umutinganye. Ariko urabizi neza abaraperi bene wacu iyo agiye kugutabura abizi ibintu ahita akuzanira, ahita avuga ati ubwo se datanga inyuma. Ubundi umuntu utanga inyuma mu bintu byerekeranye na rap culture aba ari we werewere ya nyuma, urumva? Urumva aba ari we werewere ya nyuma mwana, urumva?